elide le. Le mali ke engikhuluma ngayo yeyibhokwe yiyo ke le. Le mali lehudisi inyanga yiyo ke. Hayi nembuzi yavuma la ithi yiyo ke le mali le yeyibhokwe le nginifakele yona le eniyibona la yiyo lesikhathi kahle wona mbuzi. Le mbuzi ngosuke ngonikela ngayo njalo ngithathe le mali. Iyo ke bafowethu le mali le mina engibhizi nayo. Njengoba nisuke nibona nje ngigijima ngithi nje ngifuna imali yeyibhokwe. Kushawa inyanga lapha isuze ishiya ikhwama isuke isuze la le mali. Yabona uthwale yodwa nje le triangle le. Hawu impilo iyashintsha cha le mbuzi serious. Cha bafowethu bengithi nginikhombise bafowethu ukuthi cha nayi imali yababhemu. Yebo mbuzi kunjalo mbuzi yona phela le iyona imali yeyibhokwe bafowethu.